Radia Shamani Monya. Me was Maybe is in the house. Abrabom near my bedroom, I'm a famu. That's what some to me. I'm in some you cry. That you won't cause happy and I'm a super yo. Oh, how bedroom, I'm a cocoa. What kind of won't cause happy and I'm a brother yo. Missy, I am power. Me to me can send the brain. For my dear, she am yo. Never near Radia yo. Pablo, I am okay. Me can send the brain. For my dear, she am yo. Never near Radia yo. Me was say me a mecca. Me a bet to me a can say yes. Me was say me a mecca. Me a bet to me a can say yes. Katakyie Afrifa. Now I say 94.1 FM. Yeah, 2 minutes. I to be pain. That's what to me and you know so. Me gracias ya. Yeah, running on you. Yeah, 2 minutes. I to be pain. That's what to me and you know so. Me gracias na. Yeah, running on you. Okay, me tia. Mansonya mi muyanke wiase ni mewie. Mansoni muyanke wiase ni mewie. That's ni namo. Yesu ashameni monya. Katakyie yansonya mi muyanke wiase ni mewie. Yesu Kristo tiake. That's ni namo. Yesu ashameni monya. Udi eti. Aya kwawo. Bitumi kansem bebre. Si ametumi akana. Eradi ashameni monya. Yeah, from the doors. Aya kwawo. Kaseme kakasi abacho. Wamadi anesia yo. Eradi ayo. Me wase mi ameka. Mi ametumi akana say yes. Yes, I am yo. Me wase mi ameka. Mi ametumi akana say yes. Me wase mi ameko. Mi ametumi akana say yes. Washameni monya. Me wase mi ameka. Mi ametumi akana say yes. Washameni monya. Me wase mi ameka. Mi ametumi akana say Jesus. Washameni monya. Hallelujah. Me wase mi ameka. Mi ametumi akana say Yesu. Washameni monya. Maybe anyway we know why. Maybe anyway we know why. Anyway we know why. Maybe anyway we know why. Anyway, Radia dum. Anyway, ankasa me hu say you divine. You divine. E nyame. Because they say udi kan ya be buy. E buy en che bia o. Ana udi we na be. Pharmacy dan kame o. Pharmacy dan kame o. Ene apamadaka. Apadaka no say e pick na me pharmacy dan kame o ba. From apadaka na ba na say so che no. 94.1 FM. So che ni say e bo. So che ne bo ba. Anyway no. Ya gase papa Nana Boati. Wow. Best songwriter of the year. Wow. Wawo emu ache papa uti enyum bebre a uti nyina dodo na ye Nana Boati. Nyame nhira ne yie pa. Amen. Nya emra nyame nam ne so odi nyum enyum we ankasa nyame ne de ma ye. Nyame ne de ma papa ne se o mfa mame. Jesus.
na odi nwom na me no say oto sende me no say aha ye kwan ho me to me kansem bebre ni ametu mi aka na me say papa na we de kwa afo nwom be aha ye kwan ho me to me kansem bebre e wa na me tena se na me tie nwom ni ye me tie nwom ni ye na me say papa yi men sam no de ato nwom wo de mabra bom nsam no de twere nwom ama me ana na me say da bi ma me fa ma adwene nko nwom no ti ehia studio basi okay ana ye sha ase the verses no ye di shishem na say anwum na ye kama aya ene mabra bom nsam ko pepepepe na ni nipa bia bra bom nsam so ekọ pepepepe because ye mu bi no ye pia bonten ane ye sere but ye kohye akukuo mu a ye nkoa na enim de ye fam o se abrabom niema bebre na mafam nanso asem to me a eya na me hyede no ma hye me Christ a nyame bo ebeye yi papa ya say ye wonkuna bebre me ya na me kan radio station bi say me na me nim say me ba bonti bi I quite remember say ubusa me say Mabel Okyere da be na ade nyomo ba eya na me ka bi di keke say oh enche no me ni ani da so say me say ade nyom beba o na me ba kran so me nim da me ba me de na ma adwunyam say me empire me bo anyina nse nyame ma me ntu kwan ko tena aburuchiri Jesus because penifo se fede fata omuka sa abene say fede ni ani wo de fede ni wo ene me ko tena ma buruchiri bi a me nya mobo den ya me kwa koye adwuma wo nti na chesenkanyum to de kamajaya kamajaya to wa me ko pension majaya to ho na me ko asori bia prophet that ye siama na me say wadifo mutamachi papa Joshua me wadifo me timi bo mo din obi o yam pese me bo ne din mo spiritual fathers o me ya mo say maybe memo obamumu na me hu say urade ede nwum bi mawa saa nwum no ene be pagya na me say nwum ba yi nwum akese a me de aba yi nyina achi nwum ba bi apamadaka nyame asem apamadaka me de ba me urade adom nwum bi ene urade de ama me a empagya enko na ni me munya eye nwum ketwa emu odu me famase dan kameu apamadaka me remfida enchirima mpo remfida awurade bibi hia me oba bi ko temu afo panyi bi wo se woni na saa nwumnwum nyina ye powerful song enti anwum ba biem na nyame wo so ode be ma me ya mam ko pa brochire ba bi ntina o na me hye me hu kran na me betie awurade asese se eya praise the Lord ebre mu nya nsusuru praise the Lord enti e ma ampon nwum ne ye me de wo se ye kan say ampon nwum ye ode ba na nsen you say bone ba emu ya o ma me bia meda na se wa ma me bi nso a me ni hweka ampa sa na nka gidi ni bia wo se wo bo bra se nyame ma wo bia wo ye nyame wa ma wo bi nso a wo ye nyame ni nyame su ntime nsesa wa wo na wo pe na wo mfa ma wo no dabi ni nyame su no ensesa wa awari a wakotena atwea mountains no a wo se wo pe no awurade nim se wo de ma wo na you can't handle it awari ni begu onim se wo de ba ma wo na ontime ntete ba wo ba no kra na wo be sei ana wo be free mu akọ eti wo se twen ama Joyce kira di bi on Facebook o se Reverend tell me that God's time is the best. Yes, God's time is the best. Enyum yi awurade adome de ba ye nche video no kra de release 2 weeks ni enyum 3 weeks na me gina baabi na me manyom no so na omutimi to a wo bie radio yi a na wo kasa nkrofo nto a say the man for better obi crash Reverend na full video no menya na me say hey na mo nko na go download. I'm really surprised. Na minim se nyame a wo fiti nyuma pass no obehwe onya nsim finfin obehwe se enyum yi adwuma bia ne impact bia wo se be meki wo nipa abrabo mu obema meki o kasa won ma dia makai there was a time higher kwa ho ntime kana sam foforo bi okay na ye dwindwin bibi hu me ne umienu about niam bi akoso in your ministry nyom producer la bi esi ye bi ni ayi bi so obeka ya na ye di hu nkomo okay anti asi chire ni ne ma bi la bi no ubo nwum yi a hete ye no eno ne ade be si mitirim nam so ukwa nyame fa so enyu na hete o
eyi ni papi anyum na ite so woni media make kachero hallelujah because anyum we no eye obi anyum amen eye obi anyum amen Katakyie enye nyum bia na yeso ma yebo ba wo so nyum na oba to say nyum we awrade to media chiri amen nyankopon so nhyira for your sacrifice for Ezra life worship eti dia nya ho brene no se mebe wo he fa na friend se mebe Ezra life worship obeba tinya me nya me wonwa so aye wo sa amen amanfo bu say Reverend title na say ya ha ye kwa ho ba title ya ni monyam enti uba ni monyam na mebe wo kire aka onya say ni monyam aha tubo mebe wo kire ani monyam a ebe yi aba eti beba se kura de ye bibi ye be change ade bi ye be animonyam alias aye kwa ho eti ubo aye kwa ho na ebe ba anase ye betimi aye no animonyam na ye de kwa ho so asaso so obi se sawo lanchi a invite no president of fans of Katakyie Afrifa was this we all lanchi no na eye invite Reverend the title of the song okay maybe watch it animonyam people started asking the title animonyam eye A N U maybe I was very chill maybe chi da maybe I was very eno se de mi timi ga try me here okra chi sam em say abed eye abed kama me nko wo abed oh maybe try Katakyie de na am for tie wo o me to me cancer the am to me Ezra maybe try you ye there you okay Jesus Shasia for oh spell animonyam ntwi O Y M ya dadie o de asembebo aye kwa ho okay member my last song go for fam na ye me sorry awurade me be so ma me last one no na manfo nya botentie nsem ni ye me be ko aye kwa ho mintu